Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdata min lisani yafqahu qavli ve ufawwidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Amma ba'd. Hürmetli din kardeşlerim, elhamdülillah biz sizin bilen Şahban ayının soңғы günlerin yaşayız. Soңғы günün. Indi Şahban ayının mına şuşu soңғы günlerinde Şuşu Şahban ayının soңғы günlerinde aytilgan bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kitirile. Indi anda koy bir galimler, rivayetçiler arasında azrak kına kimçilikler kureler. Yani koy bir galimler ayteler bu hadis zayıf indi mi? Slabı. Lakin anın məğneleri bütünüsü başka hadislerge toru kelgen için indi şuşu hadisini kullanalar, anlatalar. Indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki şunday uqrabışta etmegen, belki anda nidir sözler ikinci türlü bulan, lakin bütün məğneler başka hadislerge toru kitirip, indi alarını bu hadisini kullanuğa alalar alimlerimiz. Hadis şulay. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan Şahban ayının soңғы günlerinde, bu günlerinde değil mi? Aytgan özünün sahabelerine. Yani buna eğer de aramızda yaşasaydı bugün, şulay yok, şuşu hadisine aytır idi, değil mi? Çünkü Ramazan aldığımızın, şuşu Ramazan'a kişilerin ihtibarlarını celip itir için nese bula, nidi ay bula ikenliğin turunda minberge menip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Ya yuhannas, qad azallakum şahru azimu mübarek." Sizin yanınızga kildi zor, büyük, mübarek ay. Nidi ay? Büyük, mübarek. Yani büyük şu kadar zor ki değil mi? Anın bilen çağıştırıp alatırgan aylar çok başka. Hem mübarek anın içinde Allah'ın bereketi var. Hiç şiksiz değil mi? Ütken cümalarını isket çırıp alsak, şu ayda Kur'an-ı Kerim ingen. Kur'an-ı Kerim ingen şu ayda Allah subhanahu wa ta'ala bizge yüzlegen, minlegen özünün üsteme ekstra lüks özünün nimetlerin biri. Şunun için elbette mübarek değil mi? Mübarek ay kildi sizin yanınızga diyeyim. Şahru fihi leyletun hayru min elfi şahr. Ul şunday ay ki anın içinde var bir kişe, bir tün, ul 1000 aydan hayırlırek. Bilemiz değil mi? Kadir kişisine eğer de erişsek, eğer de kadir kişisin biz sizin bilen yaşatsak, gıybet bilen ütkersek, ul bizge 1000 aydan da hayırlırek. 1000 ay ul yakınça kişinin turmuşa. Yani şu bir kişini eğer de kişi tapsa, yaktırtsa, indi ana gümür boyu gıybet kılgansız şekilde bulayı mı? Belki kimdir 2 yılını lektire, 2 kadir kişisini, kimdir 3'nü, kimdir 5'nü, kimdir gümür boyu, yıl sayın kadir kişisini yaşata namazlarını. Lakin bu ayda, bizning hadir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mingen bu sayıda aytırıydı, cemaat qayadır 30 gün aldığında şunday bir kişi bulaşak, ana eğer de gıybet bilen ütkersegiz, hiç şiksiz sizge gümür boyu gıybette bulgan savaplar yazılan. Küşlü, değil mi? Şahru cealallahu siyamahu faridatan. Ul şunday ay, koysunda urazalar farız. Yani başka vakitte biz sizin bilen uraza tutsak, kim derslerge kile, kişi derste buldu, değil mi? Başka vakitlerde biz uraza tutsak, ul bulurga mümkün. Je nefil, je sünnet, en küp vacib bulurga mümkün. Lakin Ramazan ayındağı urazalarımız farız. Farız derecesinde. Farız derecesi demek fiqh dersine koyatabız değil mi? İşlerge kirekli. İşlesen savap alasın. İşlemesen günah bula. İnkar etken kişi küfürlük ite, değil mi? Kim eğer de etse, yok kirek tuğul tutarga, başka vakitte tutsan da bula deyip etken kişi küfürlük ite. Küfürlük indi ul korkunç şey var.
Фақияму лейлихи татавван. Һәм аның төннәрен намазда үткәрү, ягъни монда таравих намазларында үткәрү, ул нәфил, ул татаввух Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Ягъни без шуның белән таравих намазларыбыз белән Аллаһка якынаябыз иншалла. وَمَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. Һәм кем шушы айда кем бер нәфил кылса, ниндидер нәфил, өстәмә, ягъни бездән соралмый торган, мәсәлән, духа намазын, мәсәлән, тахарат намазын, мәсәлән, садака бирдек кадәр, тагын нәрсәдер, безгә фарыз булмаган, безгә мәҗбүри булмаган ниндидер нәфил әйберләрне эшләсәк ти, аның шушы айда савабы фарыз эшләгән шикелле. Ягъни бу җәмәгать бик зур әйбер. Ягъни без сезнең белән беләбез, фарыз белән нәфилнең аермасы нинди зур, нинди зур, ягъни нәфил ул безнең өстәмә генә, фарыз инде аны әлбәттә саваплары күбрәк. Һәм менә шушы айда без нәрсә эшләсәк тә, нәфилләрне Аллаһ Тәгалә аның фарыз савапларын бирә. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا كَانَ فَكَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. Кем шушы айда фарызларын кыла, ул башка айларда 70 фарыз кылган шикелле була. Ягъни ничек аңларга? Без сезнең белән шушы айда һәр бер фарыз өчен башка вакытларда, ягъни бәлки 70 шушы ук эшне эшләгән савапларын алабыз. Бу айда өйлә намазын укыдык, башка айларда 70 мәртәбә укыган савапларын алабыз. Бу беренчедән безгә нәрсәне әйтә? Җәмәгать, карагыз, Аллаһ Тәгаләнең сезгә нинди бүләге бар? Бер, ике нәрсә? Шушы фарызларны бер үк югалта күрмәгез. Ягъни шушындый зур савап, әгәр дә Рамазан аенда югалтсаң, 2 айлык, шушы гыйбадәтне 2 ай кылсаң да, аның савабын ала алмыйсың, Ураза турында гомумән, беләбез. Уразаны башка хадисләрдән беләбез, монда әйтелмәгән. Әгәр дә кемдер Рамазан аенда уразаны калдырып куйса, ниндидер сәбәптән, һәм аннан соң шушы уразаны мин кайтарам, ураза тотыйм әле, кайтарам, гомер буе ураза тотса да, мондый савапны ала алмый. Гомер буе ураза тотса, ягъни бер көн өчен, аннан соң гомер буе ураза тотса, андый савап ала алмый. Бәлки аның өстеннән төшә, ваҗиплеге, фарызлыгы төште, все, гынах юк, кардәш, булды, тырыштың, синнән сорамыз, ләкин савап ала алмый инде, Шуның өчен монда инде бу хадистә әйткән 70 фарыз савабын ала. Бер фарыз өчен фарызларга бик игътибарлы булырга кирәк, Бигрәк тә кайбер шакта кардәшләребез, бәлки үзебез дә кайбер шакта сахурга торып, сахурга торасың да, әзрәк кенә җау итим әле, бац, җыклап каласың фарызны. Менә бу инде гафу ителмәслек зур хата, ягъни әлбәттә Аллаһ Тәгалә гафу итүче, ләкин без нәрсәдер өчен фарызларын югалтырга тиеш түгелбез. Бер нинди дә сәбәп булырга мөмкин түгел, башка вакытта да калдырга ярамый, ләкин инде Рамазан аенда бигрәк тә фарызларга игътибар итегез дигән мәгънә. Игътибар итегез фарызларга. Ва хуа шахру сабри ва сабру савабуху джанна. Бу ай сабырлык айы. Ягъни бу ай нинди? Әйттек, Куран айы, ураза айы. Бу ай сабырлык айы. Сабыр итәргә кирәк. Без эштә арып киләбез, таравихта сабыр итәбез, җикы җитми, ләкин көндез сабыр итәбез, Сабырлык айы. Сабырлыксыз булмый берничек тә, Әлбәттә авырлыклар була. Сабырлыкның савабы нәрсә ди? Сабырлыкның савабы, сабырлыкның нәтиҗәсе җәннәт. Җәннәт дигән. Сабырлыкның савабы җәннәт. Ва шахрул муасаватун. Бу ай кешеләрнең хәленә керү айы. Кешеләрнең хәленә керү айы, русча сострадание, ай.
bir-birimizning haline kiriu ayı. Fakirlerinin haline, kardeşlerimizin haline, yanımızda kimdir otura, onun halini diye bilmeyimiz ayma. Şunun haline kiriu, bular bütünüsü şu ayının alametleri. Bu ayda di bir-birisinin haline kirirge ve şahru yuzadu fihi rizqul mu'mini fihi. Hem şu ay ol mümin kişinin rizqi arttatırgan ay. Vallahi deyip aytam cemaat. Ramazan ayında холодильникларыбызны açıp karağız. Ondan da gene yok ayma. Başka aylarda bulmayan evler kilip çıkanda. Tuğlu холодильник. Bereket. Allah Teala rizqini arttıra şu ayda. Ben холодильник ne ettim? Belki siz zarpatını karıysınız ayma. Raşetkini alasın da hop kübeyde. Rizqini Allah Subhanahu Teala arttıra. Arttırga türlü şey mümkün ayma. Kay bir şakta raşetkada şuluk san bulara mümkün. Lakin bereketli bulara mümkün. Allah Teala şu ayda müminlerinin rizıklarını arttıra. وَمَنْ فَتَّرَ ف۪يهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِزُنُوبِهِ وَغِدْقًا رَقِيبَتِهِ مِنَ النَّارِ. Hem kim şu ayda uraza tutuşunun iftarın kılsa, iftarga yardım etse, iftar etse, bu bula Allah Teala'nın mağfiretine erişuge sebep. Sebep bula hem kişinin uttan kıtılığa sebep. Cemaat elbette biz sizin bilen iftarlarını kılabız ayma. Bunda azrakkına hadisten kitabız ayma. Cemaat barığızga da ütünüş var. Buna bütünügüzge ütünüş bu ayda ütünüş. Hazır bizning iftarlar turu kile iş vakitına ayma. İş vakitına turu kile. Lakin kardeşlerimiz iftar tabınlarını hazırlayırlar. Bu meşitte, cemik meşitte, başka yerlerde, belki kafelerde ütkereler ayma. Şu kardeşlerimiz iftar etken vakitte bruk kilmi kalmağız. Bruk. Biz uraza tuttuk, bitti. Ne sayın o? Lakin biz uraza tuttuk, hem gittik kardeşimiz yanına iftarga, ayma. Ul anı cehennem utlarından kıtılığa sebep ana. Niye böyle gitmezke? Yok mini de bir özüm şey işi buturman. Ala gitme. Kil. Bir-iki kisek rizq aşa kit anlansın. Eğer de oturasın kilmeyken, eğer de bir özün kalası kileyken, eğer de namaz okusun kileyken, bulur mümkün. Elhamdülillah. Çünkü bu Allah bilen aralaşu ayı. Lakin kardeşlerimiz iftar etken vakitte, sizni şakırgan vakitte bruk barmı kalmağız. Barığız birge iftarlar ötkerge gerek. Bu hazır kışka taba havanda ağrayıp bara. Bigirek de özünüzün savaplarını başkalarına birge tırışınız. Belki Allah Teala siz özünüzün savapını başkaya da birir için sizge 2 savap yazar. Eymi? Sen bittiriштin ana savap bulsun için, belki sen uraza tutkan için, hem o ana yardım etken için ansı da belki bulur. Allah alem. Tırışık birbirimize iftarlara baran. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَنَقَّصَ مِنْ أَجْرِهِ. Hem şu iftar etken, ittirgen kişiye uraza tutkan kişinin savabı yazıla. Lakin uraza tutkan kişinin savabından bir nese de alınmıyor. Yani ikiye bölünmüyor. Sen özünün uraza tutkan için özünün savabını aldın inşallah. Ağul seni iftar etken için ana şunda yok ecir bula dedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu ya Resulullah, leyse kulluna vecidu ma yuftiru saima. Eyteler mında sahabeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tıra, ey Resulullah, bizning kişilerini aşatırga eybirlerimiz yok. Bile biz anda Abu Hurayralar bulganlar, başkalar, Amr bin Yasirlar bulganlar, mağşasız sahabeler bulganlar, nişik aşatık, nerse degen? Kale Resulullah, yuhtillahu haza savaba, men fattara sayman ala temrin, ev şarbeti mayn, ev manziki leben. Allah Teala di, bu savaplarını hatta bir finik aşatkan için, bir yutum su içirtken için, jeyse birer yutum süt birgen için de bire. Yani kildik, eymi kardeşim bilen, ikavlep, Eduard kardeşim bilen, Travis, aşısı kile, mina bir finik bire, me kardeşim. Olmaya bir finik bire, me kardeşim.
Әлхамдулилlah. Болды. Башқа біздің 2 финик еді бізге, мәсия, мәмия, тағын сауап алдық. Bir yudum su bulsa da kişiden alıp ana savap yazdırtırğa bula inşallah. Ve huve şehru evvelihu rahma ve avsatuhu mağfira ve ahiruhu ritku minennar. Ул şunday ay ki anın başı rahmet, anın ortası gafu itu, anın ahırı uttan kıtılu günlere. Uttan birincisi rahmet, anası Allah Teala'nın gafu ituы, рахматы, gafu ituы, һәм аннан соң уттан кытылу. Монда галимнәребез әйттеләр, ни өчен киресенчә түгел, әйме? Башта уттан кытылырга кирәк бит, әйме? Аннан соң Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре, җәннәтләре ниләре. Тәләр, монда шундый фикер бар. Кешеләр төрле үзенең ичке чисталык белән төрле, шуның өчен кемдер Рамазанның башыннан ук Аллаһның рәхмәтен ала башлый. Үзенең ни белән, иман кеше белән. Кемдер әле ул вакытта чистарынып бара, һәм аннан соң икенче 10 көне башланганда Аллаһ Тәгаләнең гафу итүенә ирешә. Ләкин тегесе, беренчесе, гафу итүенә дә ирешә, һәм аннан соң нигә дә ирешә? Аллаһның мәрхәмәтенә ирешә дә, һәм гафу итүенә дә ирешә. Инде соңгысы, кем инде әле чистарынып бетмәгән кардәшләребез, бәлки насип булсын, кайсына булса да ләгергә насип булсын, инде алар беренчесенә дә эләкмәделәр, икенчесенә дә эләкмәделәр, ләкин инде ахырына чистарынып Аллаһ Тәгаләнең утыннан кытылалар. Һич югы, хотя бы, әйме? Шуның өчен тырышырга кирәк, Рамазанның башыннан ук, монда сүз шул, тел төбе шул. Рамазанның башыннан ук башлыйбыз, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешим, Аллаһ Тәгаләнең мәгъфиратенә ирешим, Аллаһ Тәгалә мине уттан кытылсын, кыткарсын дип без ният кылабыз. Ман хаффафа ан мамлукин фихи ғафара лаху Аллаху ва ағтаху минан нар. Һәм бик мөһим сүз, җәмәгать. Менә монда, әлхәмдүлилләһ, арабызда бәлки җитәкчеләр дә утыра, әйме? Бар җитәкчеләр, вот күрәм, берничә җитәкче бар. Әйткән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, кем шушы айда үзенең кул астында эшли торган кешенең хәлен җиңеләйтә, Аллаһ Тәгалә аны уттан арындыра, аны уттан кыткара. Ягъни шушы минем кул астында булган кардәшем мусульман бу айда әзрәк эшләсен, әйме? 8-гә түгел 9-га килерсең иртәгә. Әйме? Моны эшләмәсең әзрәк кенә бу айда, менә булай гына акчасын шулай ук түлим, борчылма. Әйме? Менә бу эшчеләребез кем безнең кул астында эшли, аларның хәлен җиңеләйтү Аллаһ Тәгаләнең саваплы эше, әйме? Аллаһ Тәгалә моңа савап бирә. Ул да кардәшем, ул да ураза тота торган, аның да Рамазан, ул да Аллаһның рәхмәте астында Рамазан айында. Димәк, без инде монда Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә катнашабыз, әйме? Без дә аңа бер сәбәпче булабыз. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен барыбызга да. Фастаксиру фихи мин арба хисал. Шушы айда ди 4 әйберне күбәйтегез. 4 әйберне күп итегез. Икесе ди сезнең өчен, икесе Раббыгыз өчен, Раббыгыз сездән разый булыр. Икесе үзегез өчен, аннан башка булмый. Нәрсә? Беренчесе ди шаһаданы, әйме? Шаһаданы күбәйтегез. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ. Икенчесе, Аллаһ Тәгаләдән истигъфар ва настагфируллаһ. Һәм икесе үзегез өчен ди Аллаһ Тәгаләдән җәннәт сорагыз һәм уттан сыгыныгыз. Ва наузу бика минан ва насалукал җанна ва наузу бика минан нар. Шушы 4 әйберне, ягъни ла илаха иллаллаһ, астагфируллаһ, насалукал җанна ва наузу бика минан нар 4 әйберне шушы айда күбәйтегез ди. Бу инде бары тик таравихларда, без кайбер мәчетләрдә тарихларда бу дуаны укыйбыз. Бу инде таравихларда гына түгел, эштә булганда да, көндез дә, иртән, сахурда да без сезнең белән шушы 4 сүзләрне күбәйтергә шушы айда
тиешбез Алла Субхана ва Тәаләгә якынаяр өчен. Шушы хадис белән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мөрәҗәгать иткән Шәгъбанның соңгы көнендә, безнең дә бүген Шәгъбанның соңгы көннәрендә индеме? Бүген дә соңгы көн. Иншалла, шушы насихатлар белән безгә Рамазан аеның бәрәкәтен Аллаһ Тәаләнең шушы шиксез нигъмәтләренә ирешергә насип әйләсен. Хаза валлаһи тауфик, алхамдулиллаһ бисаваб. Раббана зидна илма нафиа ва ризқа таййиба ва амал мутақаббала. Я ибадуллаһ, удгу иля Аллаһ ва иннаху самиун дуа.